yone kana re buile bile ga re ka ke ra boela ko morago ra re bone ba go dipa ba tshwanetse ba duelwe 1800 pula ka kgwedi ra ria ga gona ketsaetsego ka kgang ye ke boeletse gantsi ke dikolo ga le ha tshele ha ke didimaletse ga gore ke lebetse ga ke ka e lebala ke lala ke akanya bosigo jotlhe gore kgang ye ra go e diragatsa jang ka gore sone sekgwama sa rona sa amegile mo go tseneletseng le ditaemane tsa rona di ntse di sa rekwe gompieno ke tabo ke emelela ka Mantaga ke a go kopana le bone ba ditaemane ko mahatsheng ko Belgium ke ile go ba bolela gore go simolla gompieno ditaemane tsa di rekwe batho ba ga rona ka gore go botlhokwa ga ke go omana le ope ebile ga ke go lwa le ope ke a go buisana le bone ka tlotlo gore re ha ditaemane re nanatso lona le bareki ba tsone jaanong ha ile gore go nnile le dintwa dipe ga thokelanwa se se thokelanwe re ha gompieno a re ipaakanyeng ditaemane tsa rona di tswelele di re tshetse mme sone se ke sone se se tshwanetseng se re kgontshe gore re tle re kgone re diragatse ka gore jo boikarabelo ja ma 1.8 ga re tshikinyege ga re suti mo go jo ke sekoloto se re tshwanetseng re tle ko go lona re tle go se duela le ha re ka diega ra diwa ke gore re santse re le ka go kgobokanyetsa gone gore re tle ko go lona sekoloto se tsile go duelwa ke a le thomamisetsa ke itse botlhokwa ja gore go nne jalo ke bo tlhaloganya tota ka gore ha le na le ma 1.8 la kgona go itshetsa kana gore bana ba lona ba ba berekang ko bochopisi ba ba ntseng ba sa amogele sepe mme ba patelesega gore ba nne ba latlhele sengwe go ka ba imolla ga ba hokoletsa manokonoko a itsholelo e re mo go yone ka jalo ma 1.8 ya nnang le itse gore a tla goroga a etla go go lona mme ebile ke ntse ke bua ka bana ba lona ba ba berekang ko bochopisi ma ke bue ka yone chopisi tota e rile ha go ntse go tsweletse go simolla ka 2019 pele ga 2019 re bua re ha go twe mmereki wa chopisi ga amogele sepe re tshwanetse re bo re bua a amogela 3000 pula ka nako eo monga chopisi ha ntse a re editse puo ya ba tsware kana rona ba chopisi ga se go re ka palwa ke go duelang batho ma 3000 kana molao wa le ha tsela lona o le o dirileng ko parlamenteng ya lona ke one o reng re duele madi a ra duela re duela ka ha molao wa lona o reng re duele ka teng a rialo a bolela ruri ke sone se irileng ke tla ko go lona ka le ra ka re bothata tota ga bo ko chopisi bothata bo ko parlamenteng a re ba akanyeng ko moding wa bothata re tsenye mapalamente ba ba tla tlhaloganyang gore ba hetole molao o neo
mme lona la tsa tshwetso la tsa kgato la dira jalo. Mme jaanong ke bo ke boela ko Choppies ke re Choppies a wa ba bona batho ba ba nthumile ba nna tota ke utlwang ka bone ba batla kana jaanong ga re sa tsore re 3,000 pula ra re 4,000 pula. Ke re gompieno wa re nako ya 3,000 no re o ka kgona gompieno wa reng Choppies ya re le 4,000 pula re ka kgona. Ka botsa e nngwe potso mo boemong ja lona gore mme jaanong ka go a kgonagala re simolola leng. Ga re ise re hetole molao, ga re ise re tseye dikgato dipe, mme ra re ka gore golo mo go ka kgonagala ebile wa rialo ke eng o sa supi ka ditiro. Choppies ya hella e re January 2025 re le Choppies re tla bo re duela mmereki mongwe le mongwe madi a seng ko tlase ga 4,000 pula go a simolola. Choppies ke kgwebo e hirileng batho ba dipalo tse di go godimo ko ntleng ga puso le maphata a yone. Mohiri yo latelang yo mogolwane ke Choppies. Mme jaanong tshwetso ke tumalano ke ya gore go simolola January wa ngwaga one o re yang ko go yena ga gona mmereki ope wa Choppies yo tla bong a amogela ko tlase ga 4,000 pula. Mme re leboge bone ba Choppies re ba lebogise ka gore ba ne ba tsiboga ba lemoga gore ha batho ba kgona go tsaya tshwetso ya gore ba tlhophe ba bangwe go hetola molao a re ba etelele pele re supe gore ke boammaaruri go ntse go sa pale rona mathata a ntse a se mo go rona. Mathata a gone ko ne le ntse le sa dumele mme ile ha le dumela la baakanya mme ka gore la baakantse a re le pele ga ba simolola go hetola rona re le Choppies re bo re itlhatswitse. Mme tumelo le tsholohelo ebile le kgothatso thotloetso mo bahiring ba bangwe ke gore sekai se sa Choppies se tshwanetse gore bahiri ba bangwe le bone ba se sale morago ba dire hela jalo. Jaanong re tla simolola gore re nne re a Choppies re ile go reka ka pelo tse di tshweu re itse gore jaanong re reka ka gore bana ba rona ba amogela dituelo tse di thatositsweng yana tse o ka reng di botokanyana re tshegetse gore go tswelele go ntse jalo. Dilelo tsa mookamedi wa ditlhabololo tsa kgaolo ya lona di utlwetse mme ebile ga di mmogo ke a itse gore di dintsi ebile o ne a di lela a di kgabisa di botlhoko di ngomola pelo ke a itse a ke re le nna ke wa gone ke a di tlhaloganya. Mme puso e tshwaragane le lona ya go tsibogela dilelo tse go tlhoagetswe ope o ntse a le ra re melemo e teng gongwe o na a leka go kgabisa melemo ga iyo e ntse e seyo mme ebile ene tona wa tsa botsogo o na a tla bua gore o tlhokana le madi a kanang ka 600 million pula a re gore a reke melemo ya
malwetse a gaketseng a ka bolang batho a re ya thaela yone go raya gore motona wa tsa madi yo ebile e leng mothusa tautona le puso re tshwanetse re thulanye ditlhogo re batle madi a go rekwe melemo e tsengwe mo dikokelong le dikokelwana tsa lona mme ke sone se ebile re sa tleng go hela mo goreng go nne le melemo re tlisa thulaganyo e harologaneng kalahi go go lona ya gore ba United Nations ba World Health Organization le phata le le okametseng botsogo mo lehatsheng lotlhe ba ne ba rile go tshwanetse go nne le go lo mo ba go bitsang ba re universal health care ba re ka ngwaga wa 2023 mongwe le mongwe a ba le mo seemong se sa gore ope motho mongwe le mongwe a bone bongaka jo bo tlhwatlhwa mme re paletswe ke go diragatsa ka 2023 re mo go 2024 re simolola jaanong re tlhwaetse go dira mo go tweng national health insurance ke gore mongwe le mongwe wa lona a nna le medical aid aya bongakeng le ena a phuthulogile a kgona go ya le ko bo diagnofirm a go dirwa di-test a tshwere karata ya gagwe ya medical aid re batla gore go nne jaana ebile go nne jaana mo nakong e khutshwane mme baitsanape ba tsa bongaka ba re gone gore e bo e re ha o ya sepatela o bo o neelwa karatanyana e ne re e neelwa e blue go tswa kgakala go tla go itlhelela gompieno e go kwala mo go yone o bo o tsamaya ye leng gore ngaka ye nngwe ha batla go go alaga gore e bone gore go ntse go iragalang e tshwanetse e bone mo karateng yone ba re re tshwanetse re hetole seemo se jaanong dilo dipampiri tsa gago tsa bongaka di bewe mo maranyaneng go itsege ke gore ha o emella ha o ya ga borone ngaka nngwe le nngwe yo e yang ko go yone e kgone go tsena mo systeming ya lehatshe la rona e kgone go bona information medical information di record tsa gago di le go gone mo go rai go rase go ra gore ha o dirilwe test tse di harologaneng go na le bo MRI go di X-ray ha o dirilwe test di results tsa yona ke re di isiwa ko ngakeng ya gago mme ha di tsentswe mo maranyaneng go na le ko ngaka epe kana moitseanape wa bongaka a kgonang gore a buelwe a go thaeletse o le mo mahala gongwe a ntse ko ga borone kana a ntse ka kontle ga Botswana a lebeletse di results tsa gago a ba kgona go bua le wena kana a bua le ngaka ya gago kwano e le moitseanape specialist a re ke bone maduo a molwetsi yo wa gago wena ga go bona o bone di results tsa gago a ba ra ngaka re nna ke le moitseanape wa tsa pelo kana tsa diphilo ka re molwetsi yo a neelwe melemo e latelang a ba dira prescription a le gone kwa a leng teng go sa tlhokagale gore a tle kwano ngaka ya gago e be go neela prescription o bo o neelwa melemo ye o bo o sa tlhoke gore o eme dingwaga go twe o emetse specialist dilo tse di ka rarabololwang ka maranyane re tshwanetse re di rarabolle
ka maranyane mme ke sone se ene tona wa botsogo ke mo dirisa ile se kae o lebagane le kgang e tona ya gore a dire gore boranyane jo bo goroge bo anamele lehatse gore jaanong o kgone go nna o tshwere founu ya gago o bo dira video call o bo bua le ngaka o ntse ko ga gago a tsere di results a di bone mo maranyane tsa gago a ba bua le wena o ntse o sa palama kombi taxi wa tsamaya ka dinao sekga o ntse ko lapeng a ba go bolelela gore ke rulagantse ke sena go bona di results tsa gago bolwetse ja gago kana bokoa jo bo mo go wena bo ntse jana bo mo seemong se jaanong ke eletsa o diretse di latela a bua le wena dilo tse di tshwanetse di diragale mo nakong e khutshwane gore batho ba simolole go tlamelesega jaanong mme le tsone ditekelo di-test tse dilo tsa bo diabetes test tsa teng motho o tsewa madi The all-new #PushaBW at a Chencheng Show, hosted by Khauna Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped Proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chencheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Located on the Tamalakane River is the tourism capital of Botswana, Maun, a relatively small town compared to others in Botswana. Maun acts as the gateway to many of Botswana's tourism sites such as the Okavango and Moremi Game Reserve. The communities of Maun make use of the Tamalakane, using the arable land it creates for farming and letting their livestock drink from the river, as Botswana is known for its ke go le bolela gore me madi a ra khonneng go a le bonela kana a teng ke ya aka khona tse pedi tsa tsele di kwadileng ne re le bue gore ne le eletsa go ka simolwa ka di tse pedi tsa botlhokwa tota e re ile go bata mangwe mme tse tsone di boditsweletse dilo tse di tlo go buiwa ke lona kana ke yone puso ya batho ka batho yone nna ke tlhaloganya e ra sonese e sa re gore nna ke go nna ko ke bo ke ithulaganya ke bo ke batla tsela e hetang go bapale ha lapeng ke bo ke dira yone ke bo ke le ra ke re ke tlisitse dithabololo gape ke rata ke le ntshe mo tumelong kana thuto e le salang le tswa ka yone ko morago e go tweng motho mongwe kana batho bangwe ba tlisa dithabololo go go lona ga gona ope ga ke tlise dithabololo go go lona puso ya lona e tlisa dithabololo go go lona e bile puso ya lona e tshwanetse e tlise dithabololo tse go go lona ke rata le ke sa rate nna ka gore ke
ke puso ya lona gore le nne le dithabololo batho ba ga rona ga le direlwe favor o se ko wa tsamaya gore ngwana wa rona Boko yo wa ko Xhosa 1 o re baakanyeditse bona ngwana yo o re utlwetse botlhoko ga gona kutlwelo botlhoko epe ke tshwanelo ya lona boikarabelo jame ke go diragatsa yone tshwanelo e ke tabo ke palelwa ebile ke sa itse se ke se dirang ha ke ka itlhokomolosa go itse gore dithabololo tse ke tshwanelo ya di le tshwanetse di a le tshwanela ke tsa lona go se ka ga nna le ke tsaetsego ra tsamaya re galaletsa batho jaanong re lebetse modimo o ka re batho ke badingwana ka gore motho a te o ka tsa tshwetso ya gore dithabololo di se ka tsa goroga ko ga lona nya ga go kgonagala dithabololo di tla goroga ka gore ke tshwanelo gore di goroge rona re tle go dumalana gore re di gorosa jang ka ha le kaileng ka teng go botlhokwa gore go nne jang thuto ya bana ba lona e tshwanetse e baakangwe ke sone se ke tsile le matona a le mantsintsia gore ba le lebe mo mathong le lona le ba bone e tere ha ba ka toga ba hapoga ba ska ba le direla sene ba thabiwe ke dithong gope ko ba leng teng ba itse gore ba ne ba lebile maswiti-switi a batho ba ba nang le ditshwanelo jaanong ke ha ba palwa ke go diragatsa ditshwanelo tsa bone dilo tse ga le dilo pele mo go nna ga go tlhoke gore le nthapele kana le nkgalaletse gore di dira ke ditshwanelo tsa lona di tshwanetse go diragala kgwetlho e ntebaganyeng ye lebaganeng puso ya lona ke gore re dira leng e se gore a ra dira a re na le keletso ya go dira re dira leng re diragatsa leng ditshwanelo tsa batho beng ba rona re ba direla ditshwanelo tsa bone leng mo kana go tatswa mo goreng ditsompelo di kae kitse le tsone ditsompelo di ska tsa bonwa ko mahelong mangwe ko go a mangwe di seo di ska tsa sokamisetswa go gongwe di aname le lehatse ka tekatekano puso go tewa gone ga se sepe se se thata batho ba le rang ba re go busa go bokete ga go bokete ha o ka itebatsa gore batho ke bone beng ba puso ha o ka itebatsa gone o tla bona go busa go le bokete go le thata go tla go palela me ha o ka dumela gore bone batho ba bothale ebile bangwe ba bone ba bothale go gaisa ka gore ba tona mo go wena ba bonile ha tsile ko le thaegileng teng diphoso tse di dirilweng ba di bone ba ne ba le teng bangwe ba ne ba gakolola ba sa rediwe ba itse ha o ka ya ko go bone wa ba ha sebaka sa gore le wena ba go gakolole ba go kaele go busa go nna mothogo go tshwanetse go nne jalo nna ga ke buse go busa lona ke lona le ta buang re dumalana le bo le ntaela jaanong re bata recreation center mo Mahalape dilo tse dingwe ke batla re tlhaloganye gore ga se tse re tshwanetse re ngange ka tsone re di omanele re gogagogane ha batho palo ya bone e lekana ba na le ditamelo tse ba di tlhoka e le tshwanelo tse e leng gore ha ba sena natso go na le bothata a re amogeleng se gore dilo tse le di buang gore la di batla di bo di seo go supa gore re ne ra thaela thata
re tshwanetse re thatose dinao jaanong re leke go tlhomamisa gore dilo tse di a diragala ha bana ba lona ba sa bereke ba hetsa dikwele ba itse gore la re ba pase ko sekolong o pasetsa gore go te gore le ene o tlelwa ke boithobogo a ba sa dibuka tsone tse le go di bala go bogo go mo sulagalela ke rona re ba sulagaletsang thuto ke rona ke puso e ba sulagaletsang puso thuto le botshelo mme ha re ka thomamisa gore ba tshela sentle ba bala ba itse gore go na le se a bang go se hitlhelela ka ditalente tsa gagwe le ene wa khothatsega ha ke tare thuto ya lona e tlhoahetse mo sebakeng se se khutshwane go tlo go nna jana bana ha ba tsena go sekolo primary Amocha Primary School, Xhosa 1 Primary School. Tshwanetse re mo mosong baje go sekolo baje breakfast a ke buika stamp ga ke re stampa semolao kare ngwana ga ka ke a tsholelwa stampa ka 10 ko sekolong ha le mo tlaseng a bolelwa gore go na le dijo tse mo go bidwa protein go aga mmele wa gago mo go bidwa carbohydrate go ha maikatapelo le mata e be ra tswa ha bo monela stampa tse dingwe tsele tse no di boka gore di dira tiro ente mo go ene tsone di kae jano o tshwantse re ha o sena go di mmolelela jalo le teachera o moruta a di ithele mo plating ya gagwe a di bone mme ebile pele ga ba lapeng ha sekolo setso ba tshwanetse go jala bobedi ko sekolong ba ja lunch a ke re bona yone thulaganyo yone ke e buang e ra gore tsone dijo tse ba di jang ko sekolong kana di tshwanetse di lengwe go ra gore balemi le barui ba kgaolo yone ye ha ba lema ba ruile ba ruela gore jaanong ba kgone go supply dikwele tse di mo kgaolong ya bone go bo go ka se ke go tlhokagale gore o peare ke lemile dikhabetšhe ga di rekwe ke lemile ditamati ga di rekwe di ka tlhoka go rekwa jang bana ba tshwanetse go ja breakfast ko sekolong dikhabetšhe tse di tlhokwa le di-green peppers gore ba di apelwe dithuto tsago di ka tlhoka go rekwa jang go raya gore tsamaya jaanong o e go lema o itse gore theko e teng mme o jesa bone bana ba rona ha o sapla puso e be go duela go sena le ha ile mathata gone mo go thatosa balemi ba ba botlana ba nna le mmaraka ba nna le ko ba rekisang teng ko ba sa golwe le lope le bone ba nna le letseno bana ba ja ko sekolong malapa a nonoha ha ile gore go na le mathata ko lapeng go ra re gore ngwana yo o ta ba jele ga bedi a ba tudisa gongwe go sena dijo maitseboa e be re ka moso phakela itse gore wa ja ko sekolong go botoka thata ke tsone dilo tse re batlang gore di diragala mme bone ba child welfare and basic education ke boikarabelo ja bone ke tshwanelo ya lona sotlhe ditlhabololo di tsile go tla ka thulaganyo yone le bolelwa nnete le bontshwa gore re tsamaga mme ebile ra go dira gore go nne le thulaganyo ha re ntse re tsweletse mo go jone boranyane jo o kgone go tsena o bo bona gore ba se renke ya mahalape
e tsamaya hakae go dirisitswe bokae go santse go setse bokae go thaela eng se se santseng se emetse gore se di o sa botse o bona e tere o ya go mo parlamente tshire o morao re golo ha o ka re la diega ke bona gore ba se renke mo go 70% mme le na le dikgwedi tse di kana-kana o bo o bona le wena go sena o ka go hora a ka se ka gore a re nya ra hetsa o bona puso e tsamaya sentle ha bone ba ba buswang ba bona sengwe le sengwe go sena yo ka reng o pe o gopetse madi wa isitse go ga gagwe ga gona go gopela ga gona go diragala ka gore go gopela mo go dirwa ke sephiri o sku o itse gore tendera e gatene e hiwa go rileng e hilwe mang ka gore dilo tse di tshwanetse dieme re itse gore ha o na le bokgoni jo o itshupileng gore o na najo mme ebile o sa turise mo go heteletseng tiro wa enelo ka bokgoni ja gago e se ka botsala ebile a ngwe ke batla masika ya metota ba ba gauhile nna le bongwanake le ba itse ka gore ha le ka bona ope wa hone a hilwe tender le ngongorege gone ho ra go ha go na le mathata ga go a tshwanela gore go nne jalo ne ke bona le supa ngwana ga ema go se ame gore le moitse e tere a le ka mmona a tshwere tender e le gore jaanong o tsama a godimo ga dithogo tsa lona ka gore o rwele madi a le sa itse gore wa tsaya kae le ngongorege ditoga ga go a tshwanela gore go nne jalo ke a le thomamisetsa ebile ke le ha tshwanelo e nngwe ya gore le lebelele dilo tse le thomamise gore ga go senyediwe setšhaba sa lona ga go senyediwe lona ga le senyediwe ga go ikhumisiwe lona le humanegela koping nna sekale sa me se ke ta ikalang ka sona ke gore ke bone yo go no go te yo ke mohumanegi tota wa nta thogo mo mahalape ke gore yo ke bone a tshela sentle ene yo ke ta itse gore tiro jaanong ke tshwere sentle go ithelela go nna jalo ke tshwanetse ke tlhoagale ke ngakalle gore go nne jalo ke ne ke re ke tanya dintlha tse ka tsela yone gore le itse gore puso e ke a lona ya go tsamaisiwa ke lona le bolelela matona a yone badiredi botlhe mme se sengwe se se kgonang go tena se bo se paledisa se bo se utusa botlhoko ke boikgogomoso ja babusi go tlhokela batho maitseo ha le ya ko diofising di peela tsa ga goromente le tshwanetse la tsewa sentle ka maitseo a go godimo ha go sa dirwe gone mo puso e simolla go pala ebile e ka palelwa jaanong go tshwanetse go nne le ditsela tse le ka ngongorega la supa go sa itumela ha e le gore ga la direlwa sentle ha e le gore ga la tsewa sentle ko diofising tsa ga goromente ka gore tota diofisi tse ke tsa lona ke lona bahiri jaanong ha o tsena ko bathong ba o ba hirileng bo ba go nyatsa ba go lebela ko tlase gone mo ke selo se se sa siamang ke boleo jo bo go godimo thata mme ke boleletse bothe ke sone se ke ne ke ba ra nna ko Gaborone ke re ba ska ba mpitsa ba re his excellency gone mo ithala o ka re go tlisa pharologano ka re khantela wa tshabega
batho ba tshaba go bolelela ka gore o beilwe ko godimo thata batho ba tshwanetse ba go goge ba go re ba re ya maha ba go sebetse dikgwetlo tsa bone le dikgakololo tsa bone both mme jaanong lona ba mahalape ke a dumela ga le ka ke la tsietsega la ba la tshoswa ke se a ke re ano lena le ene tautone wa lona yo le mo godisitseng le mmelege mme le na le ministera keo tshedi le ene kwa lona le na le assistant minister Augustine Nyathanga le ene kwa lona go raya gore mo pusong le na le batho ba bararo ba ba utlwang ka lona tota ha dilo di ka se ka tsa le tsamaela sentle ke taba e le senyama se sengwe se ke sa itseng gore ke sa mohuta o mme le ba bangwe ko mahelong a mangwe dilo di tshwanetse di ba tsamaele sentle dilo di tle go tsamaya sentle ebile di tsamaela mongwe le mongwe sentle mo lehatsheng la Botswana yo e leng Motswana kana yo e leng moagedi mo Botswana mme sa bohelo se ke se lemogileng ha ke ntse ke lebeletse go tswa ko morago le go itlhalla re leng teng ke gore ha ngwe go na le dikakanyo tse dinte le ditogamano di dirilwe mananeo a kwadilwe a tlhalositswe sentle ebile a utlwala mme ga a diragale batho ga ba thusiwe ebile ga ba thusega ka gore go ntse hela ga go diragadiwe jaanong tlebebe wa go sa diragatsa o hedile dilo di tsile go dira kana gore dilo di dirwe re tshwanetse re di beele nako go pateletsa yo re mo romileng gore a di dire gore mo nakong yone ya ta re le kudisa ha gona le mathata a re bolele boammaaruri re itse re be re ka moga gore mme re go okeletsa ka kgwedi kana ngwaga gore dilo tse mme tsone a di dirwe ka gore di tshwanetse di dirwe mo ga se potso kgang ke gore leng jang jaanong puso e na le go dia wane madia la a bua se tsa se le mo mahalape o seela ko serowe ha o apply tse setsa se le teng se o ka se neelwa o tshwanetse o se neelwa mo nako e khutshwane re tshwanetse re goroge mo seemong ha re ta re tsweletse mme e se mo dingwageng tse di kopele tse di kgakala tse di gaufi o tshwanetse re ha go toma ngwa ga go expire o bo tsena mo founung ya gago o bo update your information ya gago o bo tobetsa send e bo e gorogile ko Ministry of Labor and Home Affairs o mangwa gago a ba dirwa a ba romelwa go go wena mme ebile o mangwe ile o mangwe yo reng ha o tsena mo motšhineng a ba bua strotse tse di tlhokagalang go sa tetsa o sikere dipampiri tsa gore le tsa gore tsotlhe di bodile gone gore re thohaletse batho matshelo go tshwanetse ga nna jang dilo tse o ithala o ka re kwano ha di buiwa go buiwa ko le godimo ke dilo tse di motho
ko mahatsheng a mang ko Dubai ha o ya teng ba go bata visa wa apply hela mo maranyaneng o neelwa visa bo ba e tsenya mo maranyane ha o palama sehwane ba go botsa e ka visa o e supa mo founung ke ba bo ba e leba ba re ke yone ha o tsena ko Dubai go na le mo go 20 smart gates ha o fole ko immigration o tsena mo go 10 smart gate o bo ema o bo leba camera e bo e go tsa e bo e supa gore leina la gago ke mang camera ha e sena go dira jalo e thomamisa gore a visa ya gago e siame e bo e bula di gate e bo re you may proceed ko Dubai go dirwa jang a batho ba Dubai modimo wa bone ke o sele ga se one o re o rapela a batho ba Dubai bone ba go godimo thata ga rona re ba re tshwanetseng go sotlega ke indilo tse rona di sa re tshwanela ke wena o tshwanna ke gore o fole tsatsi lotlhe ke o ka se kwa ta wa lebagana le camera e bo etsa kana o tsa o mangwa ga go bo mo thepa e bo e go bolelela gore nya dilo tsa go di siame jaanong tsena ha heta ke go sa tshwanna go nna jalo o dielwang wena ke o ka re dilo tse ga di itsiwe kana ga di o mo lehase re tshwanetse jaanong ha ile sengwe mahatshe a mangwe a Afrika a di bonele mo go rona lona le di akole ka gore ke tshwanelo ya lona ke dumela gore go tshwanetse go nne jang mme ha re ta re bua gape mo nakong e tla re tshwanetse re bore eme ga godimo ga tekodiso e utlwalang mme ebile ke rata e ka re ha ke ta ke bua gape ke bo ke sa ta go le ra ke re ma 1.8 a re lebele lona le nta le re nya a me a goroga rra 1.8 wa me wa goroga ko gonna ka gore maikaelelo le keletso se le maitlamo a re a ikanetseng ke gore go tshwanetse go nne jalo ga re ka ke ra hetoga ebile ga re ka ke ra lebala le ga go ka nna le dikgwetho re ta le bolelela re le kudisane re bo re diragatsa ditshwanelo tsa lona mme ke a le leboga pa ga rona seemo sa borukhuthi diritibatsi gotlhe ke dilo tse re tshwanetseng re emelane le tsone mme kemelano le tsone ga gongwe e raya gore e re ntse re hapa re tlhomamisa gore ga di tlale mme kana ga di setse di tsene mo bathong motho a di dirisa dilo tse di mo tseela tlhaloganyo mo e leng gore ga gongwe ga a kgone go tshela di seyo go raya gore motho yo jaanong go lomo ke bolwetse o tshwanetse go alahiwa o tlhoka mo go tweng rehabilitation ba motse ba mmego gongwe ba ntshe dilo tse mo mmeleng wa gago go thata mme re ha sena go ntshiwa jalo a salwe morago a tlhokomelwe go bona le gore re tlhomamisa gore a se ka boela ko go tsone jaanong ga go sena re lemoga gore mme ba bangwe ba tsene re bo re ba tshwara re ba katela ka dikgolegelo ga re emisi mathata re tshwanetse re alahe re kgaleme re otlhae ga go tshwanetseng go otlhaiwa mme ga gongwe re sa eteletsa kotlhao ko pele thata re eteleditse paakanyo go baakanya diemo bana ba bereke dikwele di ba rute sentle ba tshele sentle ba nne le seriti kgante le dilo tse ba tsamaela kgakala le tsone re sa ba isa gope re ba rutile ke dumela gore ha re tshwaragane jang mo malwapeng mo dikgotleng mo setšhabeng re bo re tshwaragana le magosi ka gore ha go twe Ministry of Local Government and Traditional Affairs go tawa jone bogosi jaanong bo boanale bo tsewetsia bo dire tiro ya jone
mme le ngwao le yone e tla bo e wela gone ka gore ngwao puo ya lona mmino wa lona poko ya lona gote ke ngwao traditional affairs ke batla go ta ke botsa ba BTV ne ke santse ke ba tlogetse hela ke ba botsa gore ka nna ne ke rile ke batla gore ha ke ntse ke utlwa go tone go balwa dikgang ka sekalaka gongwe di badilwe ka seherero dipuo tsotlhe tse di buega mo Botswana batho ba teng ba di utlwe di buiwa mo di radio le mo television ya bona a ke re gore le bone ba bone gore nyale ha tsile tota ke la rona jaanong dilo tse di taba ka ngwa ra gone ko ke itumelela gore ke bo ke na le lona gompieno ke tsile ha tota ke ne ke tsile go le dumedisa e seng sepe gape gore ke le bone le lona le mpone le itse gore ene ngwana wa lona o eme ka dinao o emetse gore yone thumo e le mo inetse lona beng ba gagwe a e diragatse mo go heletseng mme ke a le leboga ba ga rona ke le leboga go menaga pula ra leboga tautona re ka tsamana ra batsadi re lebogile ka magoko a mante a wa ga tautona ke sa gore mo nako ya gompieno ke gona re ka reng that's my boy engwe sa se tlhalositse ke gone gore o gateletse gore madi a lekana 300 pula a tshwanetse ngwana yo e le gore e re hela ga simolola go hathoga kana a tswa hela mo gone jalo kana a tswa mo matsalong o tshwanetse gore a banelwa madi a kana ka 300 pula a nelwa motsadi gore a kgone go tsapalo e se ka henyana hela re ta tsa mme rre monana mona le bogole jalo gore re ne represent rote sente ka tselentseng jalo tautona tlhalositse gore na to dumedisa hela kere eta next time ba ta phitegonyana re to go bua nakwana re go lesegile so ke a go supa jalo ke to rata re dirisaneng sente batsadi ha ke go supile ka khalo tsa go a dine pedi hela re le bangwe sebaka sa gore le bona ba tla kgona go botsa kere mere santse ba ipakanya hano le tsa matsogo mme ke a go tsaya ka di-side ke tsa side ka kwa ke tsa gagare hela jalo a kere ke lebogile re na le ba babedi ke ba legale le ka tsena motsamaisa tiro ka nna wa nthusa o tla ba tsamayang tsa lenopola tsholetsang hela o tla le bona o ipola leina la gago o bo ka tswela ka phoso tsa go tse pedi ntate ere dipotsong tsa banni ha go ke tanga go ke ne ke dua le tele sang ke ta ke tswa go phiko mme ile ha ke utlwa ke amogela maboko a gore re agile pusenji ngwe ke tsa dingwe tse pedi ke re eta re mo phike go ya nthaela ta utla e busa be ke le go ja go kopa go la tla tshare le go nyane mme mo ke ntse ne ke di kopile ne le gore ke santha se ne ke ta se kopa ibile ke se bile go pele ne ke re ke a go kopa batsamaisa tiro santha hela mo pusong e ntšha ne ke re ke tla kopa batsamaisa tiro
gore mo nako e hitileng ne re sa kgone go bua re phuthologile ne re kwatelwa thata jaanong ne ke re sa ntha se se bothong ke be ke re ke ne ke kopa go bua jaaka ke eletsa go bua mme ke ne etse nako e limited go ga ka mpha 2.5 minutes that will be enough kana 1 minute hela ne lone kopo hela ka lebaka la gore ha re ra bua re neta kgante le ra hupela mme ke a leboga motsamaisa tiro ke leboga o ta ntha sebaka ke sone sa ntha se ne ke re ke teke se kope gongwe ke tsena mo dikganyeng mo ne le kopo ya e le baganyeng wena ke kopa sa ntha ela tautona re le Batswana re ne re fila o ka re ga ra go lesega mo Botswana o ka re ga re direlwe o ka re ra shota re sa phuthologe mme mahoko a gago le tsamaiso a gago tsatsi le letsatsi e re thatswa pelo re utlwa o ka re go ntšhahetse mme a go supale ka dilo tse dintsi including tsa ba direla kra ba tsamaisa tiro ke ne ke re sa ntha sengwe se ne se se tswang kgakala se ntshwenya ke se se bilwang gote state capture kore mo e leng gore jaanong puso e tabo e palelwa ke go dira e palelwa ke go tsaya ditshwetso e le ka lebaka la gore e mo dipateng tsa bangwe mme ne re kopa gore ne re bona ka ne dilo tse ga di a hithega ne re kopa gore mo pusong ya gago a di hele wa utlwa re ke bua ka bonako yang ga ke di nete jaanong se sengwe ke ise sa bobedi sengwe se ne re ka se tswa re se kopa ke se ne o ka re se boatanyana thata se ne re sa se tlwaela mo Botswana mo Botswana dikano tsa rona ke dilo tse di tshwanang le bopitsi ya naga re kua re re pula flaga ya rona ga ena bohibidu ga ena madi go supa gore re batho ba banolo DIS ne e dira dilo tsene di re hakama ha o le ba mo netaneng mo o ka re gore mo difiliming re mo goe tota dilo tsene di sa re kgathe ne di dira gore re ska ga ra gollasega kopo ke gore ra itse gore ga re ba kobe mo tirong kana ba reng kana ba na le bana ba ba tshwantseng gore ba ba tlhokomele mme dira sengwe ka yone gore pelo tsa rona di hole ke sone sengwe sa dilo tse re di batang ke lebogile se le ke re re se re ke go paro wetse ke a wetsa o ka re go tsweletse nya ke a lebo ha ke tso re ke tse tautona ke fila ke kotelese mme ke lebogile mme ke gore ke sa bohelo ke gone gore ke lebogele gale ke kopa gore le nne ba khutshwane tsengwe tsa re bana matona ka bongwa kere ke tsa mme be ke tsa mona le bogole ke yo le gale be ke tsa ka ko dubelang bagaetsho ka leina ke bidio ya Taboka Amanda Thembichengeta, commonly known as Basadi by Dignity. I'm delighted to be given such gesture. Hey, are mo he sebaka a bue batsadi. Tsallamme. All right. Enya ne ke leboga ka sekgowa ne ke tata. Le ska la mphella teng. A go le retsa ke re batsadi bo botota ga. Confidence a beng tota gore nka le heketsa le intshwarele tota nna I'm of positive ke motho ke rata ndo tse dinte ga ke na go bua ka space se busula ke tile go lebogela molaetsa o hilwe ebe ke re banana jaaka nna a re itsheka-tshekeng re itebe change starts with you can gore ha go kwa nna bore puso e dira wena o dira ke na kwa gore gompieno go ntse go bua ka manano a harologane ke ba kwa re nna hatsi re ipatisise o re go ha ke utlwa gotwe a mme nka seke ke bule company e le gore e dira 1 2 3 ke ye kwa bagolwaneng ka dipampiri ke re ke ha la reng ka nna ke asete ke tsa gore ke a utlwana ke mme e leng gore ke promota seriti ke ntse ke utlwa le bua ka kgodiso ya bana ke gona ha le nkiteile mo pelong teng ke re ke letsa gore ke le monana o kana ka nna yana ke ithaope I'm not saying ke hua 5 thebe ke dira go tswa mo pelong ha go bua ka bana go bua ka basadi go bua ka banna go bua ka nna #Basadi ba Dignity ke a leboga ka lerato le le kalo ka tumelo le tsamaiso ya go itse gore go tlo re direla tsotlhe tse re di lopang modimo go baballe thank you ke leboga me ke tsemana le bogole be ke tsa ba ka kwano ka
He are mo retseng? Dumelang ka leina le maatla la Kgoši Jesu. Yo yeng ha ke motsholetsi tlhaloganyo go tswa ko dilaeneng. Ne ke dumedise Tautona a rona mo Mahalakwe. Ke na le dintlha di ka nna gongwe 4 5. Ne ke tla di kgaola. Tautona ke tla re kgang ya teng re tshwere wa itse ke na ke bua ka yone. Go na le molao ko Alangenteng wa ba na le bogole. O sala o isitse Alangenteng. Mme ga ona police e leng gore o tlabe le gore wa o tsamaisa. Ngwane gore ditshwanno tsa motho o tshelang ka bogole di hela di gatwa kwa ntateng ya gore ga gona molao. Thank you. Tautona ne ke ngaeteletse ke le ga ba na le bogole. Ba na le bogole ba lla ka allowance ya ba na le bogole. Allowance ya ba na le bogole ya thaola. Ha e tsewe ke go na le bogole mongwe le mongwe. Mme ba na le bogole ga rata go ha sekai ka mme motho ha nkile a nna ministera o nkile a dira ha a tshena 65 ha a simolola gote nga boikelego a yo sekaseka o tlhagala straight ko tantaganeng. Kganye Tautona ya hetsweng ya go helo e ke ke go ole Tautona ka ya o ngwe stilo mme sona le ngwakgatho mo Mahalakwe ba ba na le bogole so ko ka appointment ya go etela se tlo go nna ga ba tshelo wena. Thank you. Re lebogile Mr. Mosoletsi. Me ke tse monana. Ke tsere monana ka kwano. Tswela ntate tse pedi hela kere. Okay. Bagolo Santane ke riane. Ke o le ikokobeletsa gore ke dirise the King's language. Ke a le kopa. Tautona, I don't know whether this is going to be silly or what. Me Tautona, I saw this post ya gore leta Mahalape. I'm a 22-year-old from Timapula. I made a point that I come here Holema so that I'll be able to be in this grace in your presence. Tota Tautona se ke batla go se bua ke gore I don't know, but I'm feeling this in my bones. I'm feeling this air of freshness, of brilliance, of humility, of renewed hope. Mo rona banana. Gore le monana yo tswang Timapula. Le ena o ka lora gore ka nna mongwe motho. Gore le ena o ka lora gore ka nna Tautona ya ka moso. Irile ha o bua maloba in the son speech, you tule mahokwago aitaya mo boteng ja pelo ame. It hit down into the recesses of my heart. I felt it in my heart. And I was like, oh my God, this is our new Botswana. This is a new hope for bana ba Timapula, banana ba Timapula. Sabolo se ke soka go skopa Tautona. Ke taha mo bebeng tsa Timapula. Ke go kopa Tautona. Gore ere mo lenano la gago o re etele go Timapula. O ya go re tsosolosa banana ba Timapula ka go re inetse ga re sa thola re bona re ka nna bangwe batho. O re tsosolosa Tautona. Lastly Tautona, ne ke go ikopela if you can only give me a hug.
lebogile monana re ka tsamano a rona batsadi nako a rona e re sila ka ra bua rotha ke reng ke dile ke supa ka dikhategori tsone tseo ke tsere mogolo yaanong be ke tla ke tsa ngwana sekwele